Dobar dan želim svima i drago mi je da se vidimo na još jednoj epizodi na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Dobrodošli! Bilo bi pogrešno misliti da ja donosim recepte iz inostranstva samo da bi snimila neki video na svom YouTube kanalu. Ne. Ja sve to donosim i stvarno kod kuće sve to spremam. Recepte iz inostranstva i ostale detalje o kojima ćemo sad da popričamo uvijek je kod mene u kuhinji i jela su na mom stolu. Ajmo, šta ćemo danas? Da li znate kako je to posuđe? Ovo je tažin i ovo posuđe je jako popularno u zemljama Sjeverne Afrike. Sad je omiljeno i kod mene kuće. U čemu je osobina takvog posuđa? Pogledajte od čega se sastoji to posuđe. Osnova je široka i okrugla, a poklopac je u vidu konusa. Vidite ste? I zbog takvog posebnog posuđa koji se zove tažin, i jelo se zove tažin. Danas ćemo to da spremiti. Originalno jelo se spremalo na polju u glinanim sudovima na žaru. Znači čumur smo stavili ovdje, a ovdje smo punili naše jelo i stavili da se kuva. U današnje vremena možemo da imamo keramičke posude, tažine, a možemo da imamo i silikonske posudice. Kome kako zgodnije. Ove posudice ja sam naručila na internetu. A ovo, sad ćete da vidite koliko sam strastvena kulinarka, ovo sam donijela iz Maroka. Ovo je original ručni rad. O, kako se sprema. Zašto je ovaj tažin toliko poseban? Zbog forme poklopca. Zato što drugačije ventiliše para i vazduh i temperatura. Drugačije je. Ali meso, riba, povrće, voće, šta god vi stavite tamo, ispada tako nežno. Zašto još ja volim tažin? Minimum vašeg rada i dosta brzo se sprema. Sad ću da vas pitam. Ima jedna zagonetka. Zašto tažin, zbog posebne cirkulacije para i vazduha i temperatura, najviše popularan u zemljama Sjeverne Afrike? Interesantno. Odgovor će biti na kraju videa. Gledajte sve do kraja. Kao što sam rekla, u tažinu možete da spremite šta god hoćete. I meso, i ribu, i jagnjetinu, i govedinu, i povrće, i kombinaciju svega sa svima. Danas sam odlučila da spremim krilca. Pileća krilca, obično, ali tažin. Rekla sam na početku da vašeg rada će biti minimalno, odnosno jelo se sprema brzo. Ono poslije će da stoji u rerni. Zato prvo ću uključiti rernu na 180 stepeni. Postoji mnoštvo varijante kako šta se sprema. Recimo, piletina sa limunima i maslinkama. Eto, to što ja imam. Jedan recept. Drugi recept, isto piletina u tažinu, uključena je u mediteransku kuhinju. Izvolite, još jedan recept. A ja ću spremiti danas marokanski recept, tažin sa limunama i maslinkama. Iz knjige koju sam ja dobila na poklon u najpoznatijem restoranu Marakeša, to je glavni grad Maroka, i taj restoran se zove La Maison Arabique. Tamo sam imala kulinarski čas i bila sam jako uspješna, dobila sam na poklon. Odavno nisam pokazivala šta sve će trebati za pripremu jela. Sad hoću to da pokažem, zato što osobina tažina jeste da oni kombinuju šta god hoćete sa čime god hoćete. Meso, začinsko bilje, suve začine, suvu kajsiju, suvo grožđe i tako dalje. Kombinacije nevjerovatne. Zato mi se sviđa.
U dosta veliku činiju stavili smo krilca. Dodali smo malo maslinovog ulja. Dodali smo usjeckani, usitnjeni bijeli luk i немного sitno posjeckanog crnog luka. Dodali smo prethodno obarenu leblebiju, možete iz konzerve. Dodali smo začina, pomalko, po ukusu, kurkuma, kumin, korijandar i džumbir. Pa smo dodali negdje 1 supina kašika sitno usjeckanog korijandara i isto tako 1 supina kašika sitno usjeckanog svježeg peršuna. Još jedan važan sastojak koji dolazi iz naziva jela sa limunom, ali to nije svježi limun, to je usoljeni limun. To će biti odvojena epizoda. I nama će biti potrebna samo polovina usoljenog limuna. Skinuli smo kožicu, nije bacamo, bit će ono nama potrebno za kasnije. A sredinicu mi ćemo sitno da posjeckamo i da ubacamo u našu pripremljeno meso. Zato što je limun usoljen, mi ne stavljamo nikakve solje. Svega će biti dovoljno iz usoljenog limuna. Sad ćemo da promiješamo i da spakujemo naš tažin. Samo da promiješamo. Dolivamo malko vode i šaljemo u rernu na jedno 35 minuta. Poslije će biti još 5 minuta. Prošlo je 25 minuta i ostalo je samo da završimo naše jelo. Crne maslinke posjekla sam na ovakve kružiće. A onu koricu limuna koju sam ja ostavila, ja sam posjekla na ovakav tanke trakice. Sad ću ja da izvadim naš tažin iz rerne, dodat ću maslinke pripremljene i limunovu koru, samo da dekorišemo jelo. I poklopit ću i opet ću da vratim 7 do 10 minuta. Jelo je gotovo. Evo, dragi moji, spremili smo tažin, pravi marokanski tažin od piletine sa limunom i maslinkama. A evo stiže i odgonetka. Pogledajte koliko ima soka. A koliko smo dodali vode? Malko. Zato je i popularno u zemljama Sjeverne Afrike i Bliskog istoka, zato što tamo jako malo vode ima, a jelo je jako sočno. Probajte kod sebe tako da spremite, pa mi javite u komentarima kako je bilo u kuvanju i kako vam je se svidjelo jelo. Dođite na kanal.